Ndagira ngo umbwire amazina yawe uko ari abiri. Murakoze. Mbere yuko mbabwira amazina yanje ndi Ntore Itumwa Ntitenguhe, mbafitiye ubutumwa bw'abantu bari mu Minembwe, bampaye ubutumwa ngo nzabasuze cyane mu Karingi. Barambwa ngo baramutse ngo barabakumbuye, kandi cyiza nuko ibingi birimo kubera hano byiza utabzozabera no mu Minembwe iwacu mu ndege ziturikira indege. Ikindi kandi ifite ubutumwa bw'umuntu ukuriye komine Minembwe witwa God Mukiza, nawe yarambwiye ngo baramutse cyane barabakumbuye. Hama ngarutse ku cyo musiyambajije, amazina yanje nitwa Umutesi Denise, nkaba ndi umwari umunyamurenge utegwa ishema n'uwari we, nkaba ndi umusita umwana wa Rastro Shakurusha kwa Ntagaramba warukwega gafira wa Mugunguza, nkaba ntewe ishema no kuwandiwe, nkaba ndi gito utari muto. Murakoze. Arakoze Denise, reka tere intambwe maze mushikirize abajaji niba munyemereye. Yego. Hanyuma jaji niba munyemereye namusingiriza indanguramajwi hanyuma akabazwa. Yego, ndabona babyemeye. Urakaza neza Denise. Murakoze cyane. Wakoze kutwibwira, wakoresheje ijwi riri hejuru, ngira ngo buri muntu wese hano yumvishije, wivuze neza umuco wa Kinyamurenge. Hako twagira ngo dusangize ese nuramuka utsindira ikamba rya Miss Murenge, niki uzamarira abanyamurenge muri rusange cyangwa se abakobwa b'abanyamurenge? Murakoze cyane. Nkuko nababwiye ndi muto utari gito, so iri muto utari gito ukora ibintu bitari gito. Hama rero naje hano nzanye umushinga wanje ariwo nise Keeping Girls Safe by Giving Them Pads. So mu rurimi rwacu gufasha abakobwa kugira ubuzima bwiza tubaha pad cyangwa se icyo twita mu rurimi rwacu Cotex, kubera yuko nasanze mpere aho kubera kubusha gutera ururezi ngo arabwibanza mpere aho iwacu aho navuye mu Minembwe, abakobwa bagira ikibazo cy'amakotegisi bigatuma batabasha kwiga nkuko bikwiriye, kubera ko ntiboja ku ishuri bari mu bihe byabo nta makotegisi bafite. Rimwe rimwe ugasanga n'abagore nabo tayo bafite, kandi ikindi nkuko tuzi umugore ni cyanye Imana ibikamo umuntu, kandi umugore niwo utuzara. So ntushobora rero kubyara ikintu kizima nawe muri wowe udafite ubuzima buzima. Ntushobora kuba udafite isuku wenda kubera ko udafite ibyo bikoresho ngo nangizije kubyara umwana we azogira isuku biragoye. Ashobora kuvuka wenda afite ibibazo kubera ko wagize ama infection, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ni mpamvu rero natekereje ngo nzana umushinga wanje wo gufasha abakobwa muri Kongo cyangwa abagore muri Kongo kubona amakotex cyangwa se pade, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, bagira isuku, babashe no kwiga kubera ko ntiboja ku ishuri uri muri ibyo bihe udafite kotex. Murakoze. Urakoze Denise. None se uwo mushinga waba warawutangiye cyangwa nibwo ugiye kuwutangira? Nimba warawutangiye cyangwa se nimba utarawutangira, uzowukora gute? Uzowukora muri Kongo gusa cyangwa aho umunyamurenge wese aherereye? Murakoze cyane. Ntabwo ndawutangira ariko ndi hafi kuwutangira. Hama rero uburyo uzokogwa mbere yuko nkuko nakubwiye bundi baravuga ngo mbere yuko ugabura ugomba kubanza ukigaburira, cyangwa se mbere yo kugira icyo utanga ugomba kubanza ugaciga. So mbere yuko nza kubabwira umushinga wanje hano muri Miss Murenge ngomba kubanza nkaja kwiga ese bigenda gute, kugira ngo nihagira n'unambaza wenda ashaka kumfasha ntazabura icyo nsobanura. Rero nabanje nja gufata amahugurwa i Bukavu, uburyo bikorwa, uburyo amakotex akorwa, igihe ashobora gutwara, ese ashobora gusevinga ubuzima bw'umukobwa igihe kingana gute. Abari bwo rero mfata urugendo rwo kuzana, kuko naraje nsangara amahirwe ya Miss Murenge, ndavuga mu gihe hari aya mahirwe reka nyakoreshe muri ku mushinga wanje kugira ngo nzabashe wenda bishobora kumviramo umusaruro kugira icyo namariri. Hama rero uburyo no bikora, kubera ko ndamutse ngira amahirwe nkatwara ikamba rya Miss Murenge 2022, nafata icambe nabanza ngakoresha rya zina afite rya Miss Murenge, hari byaza umusaruro ikambera ikiraro ciza kinyambuza kingeza ku kindi kintu ciza. Urugero ndashobora guhamagara wenda umuyobozi ukomeye, dufite abayobozi bacu b'abanyamurenge bakomeye, nkamubwira ati rero njewe nabaye Miss y'umunyamurenge 2022 kandi mfite umushinga wo gufasha abakobwa kugira ngo babone amakotex, urashaka kunyemerera tugahura tukaganira. So ndibaza ko icambere mfite rya zina cyakiraro nakubwiye ntiyonyangira, ico ni icambere nzakoresha. Ikindi kandi nabonye ko amafaranga nobona ntabwo yogura kotex ngo ahaza abantu bose bazifuza. Ndavuga ngo turashobora muri rwego rwo gufasha abakobwa no kugira ngo dukomeze dutere imbere, nkayafata nkishura abakobwa bakeya, kuko nko mu Buganda hari ikigo kigwa ngo Keeping Girls on School bigisha gukora amakotex, ni Bukavu kirahari. Nkagenda nkabajana bagakora trainings, bamara gukora amahugurwa nkazafata amafaranga ndasigaye nkagura nk'imashini tukadoda no tukaza twidodera, tugateza umunyamurenge imbere akagira ubumenyi bwo kuzidoda, kandi tukabasha no gukora ibyacu byujuje ubuziranenge atari ko ngo nabandi babikoze.
urakoze Denise Urakoze. Mahirwe Masa. merci. Denise urakoze. Uri mwiza, wifitiye icyizere kandi wakoze urugendo rurerure kugira ngo witabire iki gikorwa, turabigushimiye. Ariko tuba dufite n'ibibazo byo kukubaza kugira ngo turebe koko ukwiriye kuzambara ikamba hamwe n'abandi uhatana nabo. Denise, mu muco wacu wa Kinyamurenge habamo akarengane karenganya abana b'abakobwa, kazanakomeza bari n'abagore, ariko cyane abakobwa. Ndashaka ngo tubwire ako karengane uzubona umuco wacu kagenda kakabangamira abana b'abakobwa, ariko unatubwire n'ingamba yuko wabikora kugira ngo karengane karangire. Urakoze. Murakoze. Akarengane ka mbere mbona abakobwa b'Abanyamurenge duhura nako nuko turacyari hasi, ntabwo tubasha gukurikirana amashuri ngo duhabwe amahirwe yo gukurikirana amashuri nk'uko abahungu babigenza. Ikindi kandi ibyo nabyo kandi nabyo bituma kenshi dushakwa tukiri batoya, ugasanga nk'umwana arize urangije segonderi cyangwa se uracyari muri segonderi bakamavuga ngo ushakwa n'iwanyu bakabigiramo uruhare. So kuri njye rero nkabona ko ari akarengane, kuko nishakwa ndi umwana w'imyaka 18 nzagenda sinize sinzi iki, usange bya bibi nanyuzemo cyangwa se cyakintu kibi cyambaye ukigiza ingaruka no ku mwana wanje, kubera ko ningenda nishakwa ndi umwana ntarize n'umwana wanje sinzobasha kumukoresha devoir, umwana wanje ntazombwira ngo ndaja muri misi mzumve kandi tabyo nzibyo ntabwo nigeze mbigira. Rero nkumva ko akarengane ka mbere nuko tutabasha kwatendinga, tudahabwa amahirwe yo kubasha ngo twatendinga amashuri nk'abahungu cyangwa se duhabwe rugari tube twakora. Nimba umuhungu yubaka kumve ko n'umukobwa yakubaka, nimba umuhungu ari umushoferi wumve ko n'umukobwa ari umushoferi, ahubwo tukumva ko twebwe abakobwa b'Abanyamurenge ni ukwigagira Imana warangiza segonderi ukaja kuba umubyeyi ukaja kuja mu rugo. Hama rero ingamba, ikintu cya mbere numva nuko twashishikariza. Nakubwiye ngo uvuga akarengane kose ukarangiza. Murakoze. Jewe wenda ako nzi nako kutaja mu ishuri nk'uko bikwiriye. Ikindi kandi nibyo gushakwa tukiri batoya. Baravuze ngo ingamba. Hama rero ingamba jewe numva zako icambere ni gushishikariza abakobwa b'Abanyamurenge kwiga tukabakundisha ishuri, ndetse tukagerageza no kuganiriza n'ababyeyi, kubera ko ari umwe utiga atari uko atashatse kwiga, ahubwo akareka kwiga kubera ko ababyeyi bamubwira ngo n'ubundi uriga uzokora iki, genda uje gushakwa banzanira inka uzare ngira buzukura. So ikintu cya mbere twokora no kwanza tukaganiza ababyeyi, tugakora izo mentalite zo kumva ko inka arizo zifite agaciro cyane kurusha wa mwana wabo, cyangwa se gushakwa ari cyo kintu cya mbere kireba umukobwa w'Umunyamurenge. Umukobwa w'Umunyamurenge atagomba kwiga ngo abe umuminisitiri, abe umuyobozi, abe umuntu ukomeye. Murakoze. Urakoze. Denise urakoze. Wambaye neza, urasa neza. Murakoze. Nagira ngo nkubaze, muri sosiyete yacu y'Abanyamurenge cyangwa se mu muco wacu wa Kinyamurenge, ni ibihe byiza ubonana Abanyamurenge ukoresheje ingero zifatika? Ni ibihe byiza ubonana Abanyamurenge ubashimaho batandukaniyeho n'andi moko? Murakoze cyane. Ibyiza mbonana Abanyamurenge batandukaniyeho n'abandi ni ubumwe, kubera ko Abanyamurenge usanga aho bari hose bafitanye ubumwe. Wenda no bank'urugero nkaho wenda nje nize muri segonderi baravuga ngo tuza twironda, ugasanga n'iryo zina gusa bita Abanyamurenge baza bironda. Kubera iki? Kubera yuko aho umwari usanga bose bari kumwe. Rero ikintu cya mbere Abanyamurenge baziho cyangwa se mbashimira aho batandukanye n'abandi nuko tugira ubumwe, kuko uzusanga nimba mfite ubushobozi nkazana umwana wa mukuru wanje, umwana wa masenge, umwana wa mamudogo, umwana wa muyomba, ugasanga bose bari wanje kugira ngo mbashe kubafasha babashe kugira ubuzima bwiza, bitandukanye n'abandi uzusanga nyine nimba ndi umukire nkumva ko ubukire ari ubwanje gusa, izo kwa mukuru wanje izo kwa mama wacu nta kintu bimbwiye. Murakoze. Kibazo cya kabiri, watandukanyiriza inka y'isuri n'inka y'impogazi? Inka y'isuri n'inka y'impogazi. Nta bumenyi mbifiteho. Akoze.
arakoze Denise, ngushimira cyane kuba uri umukobwa wifitiye icyizere kandi wakoze ikintu gikomeye cyane kuva Minembwe ukaza gupiganira rino kamba rya Nyampinga cyangwa se Miss Mulenge, kandi nkwifuriza amahirwe masa. murakoze. Okay, reka kubaza ikibazo mu bumenyi bw'isi cyangwa se muri geography. Ni iyihe fleuve ndende muri Afurika? Victoria. Okay, reka nkubaza kandi kabazo nako umuryango wa East African Community ngira ngo urawuzi, Kongo yawugiyemo vuba sibyo? Nagira ngo nkubaze icyicaro gikuru cy'uyu muryango kiba hehe? Tanzania. Mu wuhe mujyi? Dar es Salaam. Dar es Salaam. Okay, nzika ari mu. Urakoze, urakoze. Thank you. Denise, Yes. uvuye muri Kongo kandi utezemo amakuru menshi, niyo mpamvu twazana bimwe byo muri Kongo. Bari bakubajije icyicaro cya East Africa kuko na Kongo yawugiyemo uwo muryango. Harya ingabo za UN, ingabo za UN ziri muri Kongo zibungabunga amahoro zitwa gute? MONUSCO. Turacyari muri East Africa. Kapitali ya South Sudan yitwa gute? Urakoze. Reka nguhe mugenzi wanjye. Denise, reka twongere tukubaze, watubwira Kenya nibwo bwa mbere uyijemo? Ego. Ariko ushobora kubuza histoire yayo. Tubwire perezida wa mbere wayoboye Kenya. Ntago muzi. Reka twongere tuguha andi mahirwe, wotubwira ibiyaga bibiri cyangwa lake binini muri Afurika. Harimo Lake Tanganyika na Lake Victoria. Urakoze. Urakoze Denise. Amahirwe masa, wakwisubira mu mwanya wawe.